Alright, so just before we start, I would like to thank today's sponsor. Before we proceed to this video, guys, gusto na ko i-share sa inyo ang ako'y friend nga nag-vlog pod. His name is Rosefer Sardinia. So if gusto ninyo o mga motovlogs or kanang other local mga vloggers diri sa Davao, make sure to check him out. Nindot yung mga contents and nindot yung mga plano for the future contents niya. Na-share niya ang uban sa kuha. Yeah, go check him out. Alright, so let's dive into the video. What's up guys, karon welcome back to my vlog. Nami karon sa Ocean View Residences diri sa SAMAL. Gwapo kayong lugar guys. Makita ang dagat. Is na po'y pool diri nga side. So dagat, nya pool diri nga side. Really makes it comfortable in the hand. These rubber tubes, no wrong. What's up guys, karon kay nami karon sa ilahang restaurant. Nag-order sila og food. Mga on karon. Mo na dara mag-order. Karon wala kay mga tao. Oh my god, this pizza is amazing. Where'd you get this? It's from a wonderful little Italian restaurant called Domino's. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. Magbuang. Hey guys, hindi juga kabalo mo vlog do. Do legit din no kabalo mo vlog. Okay, go. Script in 3, 2, 1, go. Dito sa may lounge, okay, nice tayo. What's up guys? Dito na mo karon diri sa Ocean View and tinawag ang view, ocean. Huwag gitawag ng Ocean View. Mo niya sa sulod, mura lang siya kuan, studio type. Studio type siya. And then kanila 'yon. Diba nice kayo. Ay! Tako ko no. Tara. Mahaw na ta.
10:44 na. 10:44 and manguli na meron. Yeah. Nagulat lang may mag-alas 12. Awang view. Wow. Wow. Indot king view dire. Giyang ako. Okay, so nasa lay tambayanan. Wow. Sugoi. Indot kayo. Woo! Awang view. Indot yung view. Kuan din ni dire, residences, something ana. Kay naay mga balay po dire, may mga balay. Pero dili man nata occupied ni. Na kana sa likod na dito. Na. So pang dato ra gid ni dire. Okay, na ta.